Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami ngoVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV, sila esikulethela khona izindaba ezithinta ke umaskandi ke lapha wengane zakwethu nokubhalwa ngabaculi einkundleni zokuxhumana. Umculi kaMaskandi ke lapha ubheki umfoka mshengu lapha wengane zakwethu usebhalile ke lapha enkundleni yokuxhumana exolisa ke lapha kumcineka, njengoba ke siyazi ukuthi iphumile ke ipost yempucuzeko. Baningi abasazoxolisa ke lapha wengane zakwethu ukuzakhela ugazi ukuze nabo amagama abo avele ke lapha kwipost. Uthe hayi ngithi angixolise kubhuti umcineka ngoba icala leqiwa endleleni kuye kwenzeke sona singazi ukuthi sonile ke lapha wengane zakwethu, ngoba ke wake wasiqasha kanye emcimbini akaphindanga wasiqasha ke lapha wengane zakwethu. Kusho ukuthi lokho esakwenza asikwenzanga kahle. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngale inkulumo esikucaphunela yona epagini likabheku umfoka mshengu ke lapha wengane zakwethu. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba.